Dumelang, ke a le dumedisha, ke re moshate, ke a le amogela mo go Semoya ka Dr. Makgabo. Ke be ke rata gore re be le di-competition, at least lenaneo la rena le kore e le kgatlhishe le be le o ska kgwetsa ka mtlha re le serious go be le nakonyane le re tla no ipsina mmogo. So ke be ke rata gore dire competition e le gore re tlo thoma le gono, re tlo thoma this month mo kgweding ya April 2022. Ntho ke tlo e dirago ke gore ke tlo ya ka mola comment section mafella kgwedi, and then ka re ka tja a piece of paper, a page, pampiri ya lephephe pampiri ya buka, lephephe la buka ka le khatha botse di-piece ke dinnyane tša go ke tekanela, ka re batho ka moka ba ile ba commentile for kgwedi ya April, e ka ba e be le di-question, e ka ba ile go commenta fela, ka ngwala mabitso a bona fase, ka fetša ka tšea dipampiri tšela ka di lokela ka mogare ga sekotlolwana, ka huduba sekotlolo sela ke tla ba ke pontše mahlo ke dira lwetše ka mokana ga tšona, ka fetša ka ntšha le piece e tee fela ya lephephe, and then ka fetša ka lebalela gore na lebitso la motho a leng mo lephepheng leo ke mang. So ge ke bala lebitso le gore yena motho ono ke tlo bolelang lebitso la gae e tla ba ile yena the winner, motho le gore o winne competition ya rena ya for kgwedi ewe. Competition tša rena di tla fapana go ya ka dikgwedi, tše tšengwe ke tlo e dira ka tsela e itseng, tše tšengwe ka tsela e itseng, jwalo le jwalo. So for this month ke tlo no kgetha ka ra di-comment section, ka kgetha e ka ba botšišitše potšišo goba e ka ba o no ntšha maikutlo a gago, ke tlo kgetha ka mokgwa nowe. And the winner o tlo wina eng? O tlo wina a free dream translation. Ke tlo announce the winner ke mang, it's now announce the winner ke mang, ka mmotša gore a direng gore a nsendele toro ya gage mo go WhatsApp, and then a nsendela toro ya gage ka botlalo, and then nna ntho ke tlo e dirang ke tlo mo tšholela ditaola, ka mo hlatholela toro ya gage ka ditaola, ka ke šetše ke boletše ka ditaola ga di tšhollwe mahala, badimo ga ba dumele, go ra re nna ke nna ke tlo di patelelang ditaola tšewe for dream translation ya motho le gore e tla ba e le the winner wa rena wa kgwedi ya April. So se ke se kgopelang ke gore ke tlo kgopela gore ge re tsenela competition e ke ya rena, go na le tše le gore swantše re di dire, go na le tše le gore ga ra tshwana go di dira. Ye nngwe dilo tše le gore ga ra tshwana go di dira ke le ya gore o kgotše motho a nsendela WhatsApp a mpotša gore gogo ke kgopela gore o kgethe nna ke be the winner this month. So la bona dilo tše di so ga di be fair, ge wena o itla gore nna ke kgethe wena, dilo tše ntho o ra re competition ya rena e fair, already o ra rena ona batho le ke ba rata go fetiša ba bangwe goba ke ba prefera go fetiša ba bangwe, ene a go so mo Gogo Makgabo ka moka na rena re a lekana, a gona o mogolo, a gona o monnyane, a gona o ile gore e tlo ba re tlo mo favor go feta ba bangwe, ka moka na re treatana ka go lekana, re hlomphana ka go lekana. So ne ke di dira di-competition tše di so gale mo channeleng ele ya Gogo Makgabo spiritual channel, ntho dira gore ke stop go di dira, ke nyamišitše ke batho ba ba so, because ba bang romela message ka bontši, everyone kgetha nna, everyone kgetha nna, and ka kgwetše le gore a ke di rate di dira gore moya wa ka o ye fase, then ka no ipotša rai completely e re ke stop. So this thing ke rata go e thoma le ka mo ke go Semoya ka Dr. Makgabo a re thomeng, and ke kgopela gore re tlo ba le ntho la go hlomphana. Wa winning ke mahlatse a gage, re tlo mo thabela, re a tseba re ka ra competition engwe le ngwe go ba le a winner, and then ba bangwe ge re se re wini a gore re na le dipati goba ga re ratege, no, go ra re ga se nako ya rena, nako ya rena e tla fihla. La gopela ke tlhela ke le botša kere ka moka na rena re na le di-lucky, ka moka na rena re na le di-blessings tše Modimo le mangwele a rena le the universe ba re fileng tšona, yone mara di-blessings tša rena di ka se lekane, ebile di-blessings tša rena di ka se tle ka nako e tee, tša ba bangwe di tla tla pele, tša bangwe di tla tla ka morago, mara di-blessings ke di-blessings, ge di fihla re tlo no thaba ka mokana ga rena. So ke tlo kgopela re tlo thoma ka yona competition ya rena starting from today, re tla bona gore the winner wa rena e tlo ba mang mafelong a kgwedi. Ke a bušeletša, the winner o tlo wina free dream translation
Free Dream Translation. So ya ra gore competition ya rena e tlo fapana go ya ka dikgwedi, and ebile le dilo tse re tlo di winang a kere dimpho tse re tlo di winang le tsona di tlo fapana go ya ka dikgwedi. So ya this month motho a tlo go wina o tlo wina a Free Dream Translation ye e leng gore e tlo patalela ke nna ka gore ditaola ga re di tšholle mahala. Ke a le leboga, a re thomeng ka competition ya rena. So ke le lakaletša mahlatse le mahlohonolo mo competitioneng ya rena ya April 2022. Thokoza.